Cangkingan. Dalan miring cangkingan mah. Ini anak wong jaluk sudah prangkala ketelak kita. Barangnya mah ketempuan barangnya mah. Yang anak dewek. Warung dewek kayak kono Jalukan sampean. bae pakane kene. Aja warung dewek kan baik sampean ki. Aduh, nang anak dewek gundane radik dit. No, iki wis tuang sakingan iki. Jalan miring ya. Jadi pinganan. Ya tak. Ya barang tua udah dimodal kok. Toligar panapa toligar tawa kata kamene ko. Yo iku sih nyajemah iki. Sok pertahanan. Ya, Majat bae tak pertahanan. bagus. Ayo, sing 2925 yen denok karo dokter Luti dalan miring soakan dalan miring cangkingan. Ukur kemampuan. Barisan kabeh. Prajurit Demak Bintaro. Dalan miring Sehubungan jagat dari sore Rehning garap rebut tanah macam kemajuan Maju sirah kasar. kanan Dilawan Gusti. dagang Dilawan dikabuk. hiburan Dokter Luti. apa man Awas deh. katon Daya. Kan wajah bagus. pura-pura Kan guru mungkut. ngajak kenalan Olivia Paroa. larang lirik padahal hati pesem padahal hatine dalan miring cangkingan yanti Aja ning kene urusane bocah. Ayo. Prajurit Majapahit. Dihadapi. aran asline Kabeh pejabat Demak aja nganti kelayatan itu mandangan. Prajurit Demak Bintoro. Ukur kemampuan di waktu saat ini. dalan miring cangkingan Hei. dalan miring cangkingan wis ana kemajuan kanan kiri wong dagang sing aran tempat hiburan apa maning katon tampang gedongan pura-pura ngajak kenalan larak lirik padahal hati ketarik pesem-pesem padahal hati negeman dalan miring cangkingan dalan miring cangkingan wis ana kemajuan kanan kiri wong dagang nang aran tempat minum apa maning yen wis tampang gedongan nok ditaupai